Awusua mmakwaba edumba 24/7 eso enura ana enche ene bebo mo nkaye se Swedro School of Business mofra no aye nima bia nsem fata akire Obrakyere SHS bra no mo ye district inter athletics competition no the esi no tutrasem bia omo ye no ema CID boss ema school no order say omfa mmofra na mo che Swedro fo atade no mo di sa abone no emre omo anyesa omo akasa no ebebe school mu ho no nyame nchaade yetimi nya mmofra no de atene de mmofra nkono na sei eye asrafo ensa aka omo na mum miensa na yetimi enya omo edin sisia se ka che won say de bibia bebia no she de ye story brewa story ni ye bedi akire kopim se be hu ne poma esibre tisi edi miensa na edi kan ba no de kan eye Joseph Amo wonya mfihia no aduo no eye 20 years Joseph Amo na do kan bi me Benedict Apia wonya mfie no du enwotwe Benedict Apia wonya mfie no du enwotwe na de otwato eye Bila Mahmood wonso wonya mfie no enwotwe esa yebekoso din na aka no se yensaka eye nsia no edina ye de bebremu se de ka chem se ade no se ye start dwumadi no ensi ya anase ye mo ne pona ye nyai onte se bebo ne pono no se ye bo pono atechire wie ama bia akoda ansa no ye twa so ti Swedro senior de esi ya eye CID boss opanyini no maame etutu ne nan ekọ ho no nyame nchaade yetimi anya mofra ne bi ama sesi ame no kasa yidie ye se ye bobo mo edo omo court ye do mo court ye de international kura na court the court be ka se yenye no enu mom na ye beye na de me de ne se emofra no omuni na age no obi no ye under age ombetimi ni ye se we no ombetimi ni emra no afiasi du otwe de wodru mpanim fie so saa na esi etie nti we ni de asem no ye daso de akire papa de besi bia no ye van kamemo se din na aka no so no ye nsaka ye din na ebebrem no momom omsa akọ court na de be free court obeba no de court be ka no ye be saba ni ba be ka akyerem enti mofra miensan ya anase mofra nkunu ya ya chi wo mu menu mienu din na osususu se ka mofra asotwe be pa na ka efata se ye nyanko mramu de no ka for physical wine no ka wo pa nka asotwe be pa na ka owese ye mfa masa mofra din na masa de we ni na aba asotwe be na de mo ma nke beboa ye mo muntra fie o mun fie mra school me de sa asotwe de nya asotwe mame en se bone de obedi bone de enfa on bebi o be ye kro obedi bone e bi kro me ka se kro da bi na bi mu e day student e den ewum ye nya omode ye nyi omadi ene so emwa me de ka me nko ade a ka ye ntwe mo so se ye momo enna afiase be busumi ba ko ne fa edu tama ko mba kire nso hwe ne mum a ka wasi ne mum anase ka be ka ba busumi bi ama mo wasi no abaso na ka yi omo ehwo on be suye nyansa be busumi aye be busumi ana me be busumi empo kura ko mo kire wasi na nka asrafo emum na efo mo nkoko kire bebrasi nyam kwa na yi bebrasi school me wie obidi ye be kire obidi bone opira obi na asrafo na den ba be kire o ba police for di wachi o kire ya hang on sa ba ko nda bo yi na police ni gina na wo kire na wa next time o friwe mu free a o be sue nyansa tikaye mo munam se registration mo nyanya wie ya fine eduru a asrafo fo mo mra no mo mra meye o mo wie am sa fo mo ko back na ye nkire mo se do mo ye no eye niamo se eye sabi ade ensem fata kero mom ebe masa na me na aso aba fom anka be ya ade be da ho ama schools ahodo na aka na o mo to be sue nyansa aye se ye ntimi sue nyansa mfiri sa na ma se bi be pese ya chi o ma so mo dem oba de bia oba police ni na di wachi o eno no ho na de yan se oba kro hwe unyale na wura ho na wura untimi nsansu ahwe na me mpese no beduru ho na human rights for so ai achi mo na nim brofo akese ka na won so achi brofo akepen na ye brofo akese ye mpese sa de ni besi so obi ya de na nya mo yanchiri pa na so Ghana ase asotwe ni ha ente de bia bone na edaso ekoso no eba na kanipa ni ya de na ye twe na so a kese bi besue nyansa
me stress ya di boss ene asem di bia ne say sa asem de nya ba pa ye sere mo e mo ntwim ko na bra na ya na doso nsem ye ntwim papa na ekọ ye be kwa ba na bu akro afi tama case nkra be ba so na nkra no ma wie school sare moa ti ye sere mo se enene kina ya omonye na asem di bia fo enya ba ye sere mo omone hu dwuma emienye nto won enche ye sere mo omonye nto won enche ni enye na asotwe se fata no ye fa mamfra no na omo maka no so no omfa nya adesua de ogodi nkola sema obon se asoma se koye bi no ye na kotumo ofurompo na ebe school ofurompo na be exams ebe bo ne hu ema okoye bi obadwene hu na ebe se ya antwe na so na human right na one right to one right for one na eja o ma na sa abonu ye fe na be koso mo ti esempanifuo se sa asemu edie ya nye na enye nkanum na o ma school su ni na school so Ghana ni now enye se central region school so Ghana ni na obi afansu enyansa ukodi boni bia obe kai se menua bi koye bi no asotwe we na de ma no ti mi so me koye no me so nya sa asotwe ni bi ema onkonkoye kire waadwene o comment section ho subscribe like comment na share ema wona wonya bi nhwe no eso ebenya bi ahwe ha ye 24/7 eso konkon sa fie makram